Oh. Helai mun hi Mizoram le Assam ram hi kan IR police duty na mun ni boundary border Assam le Mizoram border akan ngai ni 21st July 2021 kaya chuna mo ta khanin helai kan sipaite kan police ten duty line ram rian ven line Assam chu thokri blu tukin na salu tukin Assam police ten thok chawa antum taka chu helai tanga Mizoram border ka ron san chho ani mela chuan helai vela unit khatlek somni bor velek omkha Assam battalion tam tham tak ambulance ten en kim ron ring hal ve khanin aron bini ti kam sia chuta chuan mi tanga paru sipen thia khami kan kal chan helai huna kan su kal le chan kher chu ke hi lo thideng chhangte ka ni a lai ramri bua eng ka tuya national TV at ang soi ho to a MP candidate atan independent in current TV le do nakadin tu na chan pakhat din mm chu helai mun hi kan boundary hi kan ram throi tu ten kan stair throi tu ten helai hi to ke an ti bo en pon ni sila kan ram ri ni kan chian fata kan hum halanga ya ni lo chuan kan thriat angin Assam sarkar tang hian Barak Valley state hi piang don ni na langa chu tu na kacha Karimganj le Hailagandi kan ti ho Bangladesh tanga Muslim ron tlan lut ho illegal immigrants Bangladesh ho kha arin dap chho to mani ka hre tur chu go hati tang chuan Assam pum pui hi mun nia an thentlang puya Brahmaputra Valley o ma chu a ho man ti Assamese ho original ho na ni level chu ngai ni kan tiang Bengali Bangladesh Bengali ho luna ni ya mani Assamese ta ho po khoin go hati tang chuan lai hun hi an bam le ma an tang ne lo ram renga Assamese inti Assamese ta pun hala sil cha vaijing ai chon nam pa pak lo ti ka sta pe mo chu wangin Assama Dispur go hati tanga Assam rowan rel na yen halai mi lo boi ve rang nen hian halai district Pathum te hian in state an so chuk the do na chu me an sual chu huna pe chon tu na ram ri hi kan ti fel vat lo pe chon in ngai ni milak nek chho do ni tu na chuan Bangladesh tang ron ho khan raman nei lawa NRC ten hian national register of citizens khami kha India sarkar ka pui tak ka ni pe chuan Bangladesh kan le chukle la in Mizoram helai bor vel min nek chho kan do ni ka ke ta chu ban helai mun hi winia ti po hian in ngai ka tiang ka campaign kick off nan ron ngai kan pu ten ki kho ti ten pu zo le go na ten ron puya lo nea ini campaign kick off vegan pui lu tuk lo wa ni Pathum topic kan ne kan tu ka tum tak chu lai hena hian lai hian pathian hena thinung le ti tak me in thona pathian ro pui nan pathian ram olom the nan tele kan ram le namin ti sa ru ma kan son the nan karong kalania tu na hele hen map kan en ho lo ko nga survey of India map ko explain chu mo hi survey of India map ni ta ni ta hi in line reserve kon ti to ha ta ti hen umdan ti tak ti hen north hi north ni ta ni chuan kanam ne hi vaireng te hi vaireng te ni ta forest office climate te khani ta ni mo hi vaireng te hi Mizoram le Assam imrina borvel hi survey of India hen to proceed map paruka an siama themi hi original an map number 283D by 15 ania tuna chuan system train kan kala UTM system tia G46U15 angin lo chuak tani hem map hi silchar tuma chuan survey of India ho hi notice region kha Shillong an oma tuna chuan silchar a khwanin Tripura Mizoram le Manipur mo Tripura Manipur le Mizoram silchar khwanin wa sangni vel khan hemi hi tuna an map draw hi heta landan chuanin sangni le panga an draw khani tani chuan tunman map draw Survey of India na 1972 73 74 ti vela then 84 85 vela an draw a chuan helai a foot nota hian Assam le Mizoram hi 1933 khami British hun laya gazette hisab draw khani tani kan thil phakan sei lo bu chu Mizoram 1971 ma kha chuan
UT kan ni ma ka chuan 72 kan ni kan ni ma ka chuan Assam huaya Mizo district kan ni ta ni tro kan ni a chu 72 ma jong kha hilai hian langom hai inner line reserve forest te oma heng ho hi British ho chuan Mizoram ani ti pomin inner line reserve forest 509 square miles ti kha Lusai Hills a omani antene chu akal zela 1895-96 Borderah ni a akal chho zela ta chuan Mizoram kha alathinga Assam district pakhat chaw phalang ni a chuan helai vela inner line reserve forest a min thilan lakte engamo revenue om turang chi kha Mizo district council khanin khon theinan nei lo ti mela anin dei lo wangin kachar district of forest division ho khanin helai kan inner line reserve forest om ho hil hete tanga poisan hu cheng za zela cheng som thum khan la cheng som sri kha za zela som sri kha Mizoram Mizo district council aran pechi tani tu akal chowa 1971 nera kanti Northeast Areas Reorganization Act 1971 ang khan Parliament Act niya chuta chuanin bangoy thak takin Mizoram hin MP kan la nei lawa silchar MP ko mila ho bani chung ho Parliament an soina khan Mizoram hi UT pek alo ni don ta ram boi lai ni a Mizoram mi puite min khem nan pon mai the independent kan fight ya wang khan UT min pe dona chumi UT min pek mu turatan chon nera act tia Northeast Areas Reorganization Act 1971 dane chuta chon Mizo district atang khan UT lo piang nga ti khan an se ni chumi UT chon enge aram tu ti kha Mizo district council kha aram tu ni ta district kha chon Mizo district chu enge aram ti kan ti le chon 1933 notification ang khan British Colonial notification ang khan om duni ti dane chuan ka se khan survey of India hi 1971 vela chuan Shillong an lo ma chuan hemi nera ina soidan chuan UT lo piang Mizoram UT lo piang khan Mizo district council ram ringam Mizo district council ram chu nge kan ti chuan British India notification 1933 khan ni la ta ni chuan khami 1933 hisab khan survey of India chuan han draw ta ni chuan an draw na chu 1933 a notification na Mizo district omang kha han draw ta ko pa 1971-72 vel chu Mizoram kha bol wang lai ni mo chu hawin ka she tur chu Shillong atang khan survey of India official ha ti heta amuna rong kalin aground rong chicken a draw lo ni ti kha cheng ni chu ha Shillong an nom lai tang khan an rin draw pop me ni state dang a chung kan she tur chu state le state ani ramri nera chu luyen ni lo pon tang an ta ni ini vero chu survey of India hen duat lo zet men kan ramri te hen rin pop me ni no hemi kang cross ten din hi thaklam an ta hi tunam kachar kan ti ho kan ta ni hi ta hi inner line reserve forest ho ta chuan heta kan han rin na han ka sem che khan ahuna tebula draw in heta layer ground verification ni nan draw lo ni ti ka pom ni ju ke ma mi mal po ka pom da nia national TV at tele hun sang an sei na pianga ka tan da ti ni tuna hen Assam ho chun Mizoram nen ram ri boi kan nei lo constitutional boundary kan nei kon ti ta ni ju constitutional boundary chu hei hi ni tir min tu mani hemi grand line kala himo chun ke ka tan ve na chu hemi an draw a Assam ina constitutional boundary tia an pom don hian Mizoram sarkar ron kan ve lo chu wangin constitutional boundary mu ma kan nei lo ko ni chu wan Assam ne na kan kar hi constitutional boundary kan nei cheng lo wa tu na chuan Assam le Mizoram ka hem perfection boka an soi ber tu status quo tia amma in ti boilo ang khain ti boilo ti ni le ru thi ni tu na chuan ka so soi chu kan ram ri boi hi district level a scholarship district le ka ta DC ti ani mai me a chu wan heram ri kan boi hi ya ngai da chuan 1971 nera kha parliament pass ani angin 1971 nera kha siam thangai ni kon parliament a siam thatu ni ta ni chu hangin kan MP te pon helai boundary siam fele hi district level siam fele ni lawa CM pokan ko phe lawa 1984 or 2000 ku pulal fak zwalo nai de to khan mo 2014 mai the ta khan Assam CS level jom session dia CM level in bek no sen dia in be ngai to mang lo ni MNF phun ngai kan boya
Pulau do masuk mungkin boy vela committee kan siapa. Pulau do macam boy lo lah pun committee kan siapa kita ni. Tuna kan ram kue tu telak, kita ni nak kasih dulu. Assam ni ram boy kan ni lah nanti. Hemi constitutional boundary he di Mei ni kat ni. Hei he survey of India 1971-72 ti chawate. Helai ron siam phalai he 2005. Edition ni le ta ni. Atira anjian na taka kathei ka chuan helai hian footnote in je ni. Chu footnote ta chuan Assam Mizoram sarkar ron ni lo ti an je kala ni. Wasan tu hian han ni la Mizoram sarkar office on thu phei chuan Mizoram tu min pa du le chuan ni ka ni. Tu vai hian he boundary draw ta ngai le ta. Tu draw ta tu chuan state level kan ti phelo di pon parliament au so pu ngai ta ni. Parliament Act ni wangin Parliament bugin amodify ta ni. Tumi modify the tu chuan MP pakhat kan ya chu MP chuan justification memo mo ta kin out so pu ngam tu ni ngai da ni tu wangin ke ki independent candidate kan ya helai buna hian helai ni bak ngai na kan nei lo ba ni pui kan nei kan pa lo unit block ti kan nei lo wang ni ni apu lo ka chen du kal hi ni ka ni ani lo kun ki ma ka kan ni tu wangin ka chen dam bo ta ngaya nani helai kong kai na kan han na tu ni kal pu ta lo nei ma tuan helai buna kan ku kal na kher firing te kan ku na kher ko tu Mizoram hian marlo ma hian kan ram bi kan ki ko ta lai abang kun ti ka ta chen khan Assam state of Barak state of Kokon. I told you you know the name of Huleka. Who got the thing? He had July family to meet at home. Mizoram can sit out. Assam police and Tamania. No, Tahan Mizoram in a console to Assam, Meghalaya, China, Pakistan, and Ram Bum to ring. And Ram can stay at a training meeting. My second voice in the no. Kan voicing the community kalau so better ni. Tu bangun helai bujuk tu memang. Kesulitan kan barang tu konser ni ya. Barang tu ambil pergi ni. Ujar tu main tu apa tu cuma. Angke ni. Kecuali kalau dah tak tuan kami college kalai bela 1983 di bela college kalai kan. Sebentar pai kan dan pai cara yang umpan siat di kami dorong konstitusi ni. Tuan ni talawan ni. Umpan ni second back orang apa itu kita lakukan. Kan ram zero to state selangai tha state level kan chung kalau di parliament lok sabha reject sabha an sei value turin ngot ni he issue hi ting pelwa turin government of India union sarkar akan pas ngai ta en lo hi ha tak ni lang ma sela ani na ta ka ton tuna kan sarkar hi ai bo sen sa ve to kan sarkar hin te dang ang bokin hi pente kan tia kan ram khela muni kan penga an ram khela muni kan kan la ve thang no ken mizo kan na atangte inga mukhat ngai ta entinan helen entaila he step between tani bro ti barang te helai mi hi sai hapui le borcha ban tani sai hapui le borcha bhi tu na survey of India map ai chon Assam onde to he mi hi sai hapui le borcha bhi Assam kon an ram ni lo kin khele ko chu wangin sei hapui la borcha bi Mizoram kan rin ni ngai masa he map en hituan rampon to siri hemi kan ti mi pui dana zilte nge contiguity and ke enjom dana zilte hisab khan different taking lera 1971 hisab no Mizoram district map notification 1933 ma adro kha aground anong kalo wangin aground na kan do tu hei hi MP ni kan tum tu na chan MP ni a tu ta juk kang a pia juk sei ni sat me kan du na tak chung ta tu vai viral te hian ni hian ar kick off kan ni sei duwa en ko ni sela en thang ram kan ni a ini lo phur bia po ni la no ini lo phur bia po ni thang tu kan phur la chuan ni na no ga bot bu tang ber kha te du ni ta tu vai bot ni ka tu rin ka ngai chuwa kan ram hi mi pui kon thang sel do na ram thang ve do no tin lo ka Barak Valley state alo chu chu kan nam kan te sel do tu na hian bor che be sai ha pui asamo omren ko to ko kan lak ni la ngai ni chu wa kon mi pui ni khet pui tu ka du chu ka pi tak tak ka chu MP ni tha e zona na ma tha ngai da ba mission re ri he ram le kham chan na no pathian
รูปปีนาการมั่วประเทศเรื่องปีนาการเลยกันรำเล่นทำที่สาวดูรู้แหละถ้าเราว่ากันฉันโซ่โซ่เยอะเท่าตัวกันยิงกันแต่แค่นี้ช่วยไม่นี่เห็นไปแรงแต่เห็นกันก็จบก็เฮลัยหุ่นตั้งเห็นมิโซรัมโหวตสิ่งที่มิโซรัมโหวตสิ่งที่แต่คงไอ้พรรคที่หินเดลฮีกังล็อกสภา Parliamentary atu dana zirin Parliament ko na po jantar mantara phaya po Mizoram din hun Mizoram nam ramle nam isu kha au chopui ngam turin kai bo seya pathian zara chapo thuni lo set thiam na le experience in support in ka tia koloma tu hen advocate kan ni ve appeal te kan ni ve chu wangin hei hi kan siam the va lo ni phajum Parliament as near 1971 ka notice it is mention at 1971 siam dan ai ta ni chu Parliament siam dan ko ni wangin MP din hun angai ta MP pakhan khan private resolution amo buluang lu tanga ta chuan vote tanga ta chuan kan thi ang instead dang mi te po som bi khalo te po kha lobby kan siam don ni mo chu kanong kal chan ni ya pathen ni mal ni som sa kan do a lo tin ne ro tu pathen ni ko to ko tuang kan se corpora se chak da mai the ko su do sep ba izol ho sila tu kan ni ya chu kanong kal chan da kha trong trai na ni trong trai na ni ko I think it is tu bol pet like ka symbol tu ni kina to ka pet da chin ma dio lo mi to ka ten pathen he la tu nai lo trong trai le ol pa kan pathian min hoi tu kan sel wang le kan phu wang ni lo wa kan ta na tu lam ka section tu pathian kan sa ba kan ma dal pa vin ni hian Mizo Christian museum kan lo buka ram le nam min pek awang kan lo ma kan ngai tu la ta ka tu nal pa India ma hian tribal secret mi to lo wa ke ma ni ram ve ngai karam kan ti thei te citizenship kan te nei te bo kan ni ama tu la pa chu dan hmang lo chuan kan zong don lo achi don lo ni kan chia dan hmanga chu mi kong kan zo thena tu ko tu ni pa tu le tanga re lo te a bil mi som ko mai khian India ram pum puya Lok Sabha member of Parliament han tu ni a chu ta tuan lalpa nangin rem mi ti angin ke po party lampang te desin han ti ve thin mela to pa chuan nangma rem road na awang ngeng ka sia independent candidate din alo tu ta tuna hian hring taka hisap chuan ani thak amol thak mai the amor lalpa I chak na ring le zo mi puite mi fe thiam na an nei khen tu ring ZPM sarkar tak kan din me ka tu na hian chu mi pui sarkar ania party chunga MNF Congress te do chol veri to sela ZPM sarkar te lo so ZPM te lo so kha ba to ZPM che khan la pa dil hi kanga party hisab lo ba mi mal tu in la pa internet te mi shet tu Mizoram tu ten Mizoram voter te mi vota nangma ma somna za la ni kun te khoi na zara la ju sakna zara vote September ni pinga member of Parliament Lok Sabha te kan ampe tu kan deal che amar tu la pa kan du na ni lo sela nang marem ti na la ma du ga ni sela kan ti ni din khana lo chu a result en ko ni sela le pa ni ra ba su ko se dor ko ba kan pinga mo la pa nang chu kan ta kien in rang don ni zo Christian anga mi sian kan lo ma ni na lo ko se le ko ni hala kan du na mo la pa ko vel dan tu Marlama Assam ne na kayo hina to ano wala mo na kang hila pa Mizoram te na ang kinunga ti sakna din ni set hiam na le ang du na te sa tura rin han na kaniya tuma tuna pa na ni ang tulan ni soila ang halam tu jung jung at la pa ren ti dan na maro tu nan Mizoram le han ta ni sel ti tu rin ikut ka ni ni kan umuto ang sinierten di ko tira kanin igual at sa bunin kalkuya ani polo pa ng social na pera ti sakla kan diyan tu wangin una kana azol para kan hola ko na polo pa ng din kunia isi independent ha kan ita ka wangin congress tuan ku tha BJP tuan lata amena tuan RC NPC huisel ZPM ni ku ban nei ta parugna e independent on chung kan ya isi mo ka thad do ya tuan ka ge bang he footballที่การที่ว่ามันสักฟุตบอลก็ไปที่โลกเขาเลยว่าโนติสการดิเทียนเช่นกับอินเดียก็ฟุตบอลเขาซิมโบลของเขาเอาว่าที่โนติสบีกับฟุตบอลที่กันเอ๊ะบอกว่ามินบอลหุ่นนั้นไง politics สไตล์ของเราเป็นว่าที่ว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นฟุตบอลเตะไลค์ค่ะซิมโบลเป็นแบบภาษาอีกนอกนี่
คือเฮฟุตบอลที่ว่าแรงเตะกันกันหลุดสุดนี้ส่วนเฮฟุตบอลเลยกันกับเฟสซ์ก็มาจู่ๆกับคิกออฟมันตอนนั้นจู่ๆแต่กับเองมากับเตะกันแล้วส่วนผู้ที่เราทำเตะอินดิเพนเดนต์กันที่เดะคอมเพนคิกออฟมันคือที่มาส่งปุ๋ยนะที่เราไม่เป็นเราเชื่อปุ๋ยตัวว่าแต่ผมต้องการคิดว่าจะตั้งนั้นประเทศเลยที่ตัวเองฉันให้คนอื่นอันที่ทำนี้อันเป็นดีเลยนี่อันที่นั้นเราคิดว่าผมว่าตัวคิดว่าผมว่าโอ้แล้วเราไม่